إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم اللقاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga bangsa ka mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala, subantugan pangin syukur nagupanalamat na arko Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpanalamatan tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala si iko kiabaluyan yan rakitan wapad ko mga orip niyan makakanalian sa agaman yan agama Islam. Pagpanalamatan tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala sa agyan ko ta mga limu yan rakitan apad din sang ko ta mga limu yan rakitan kapapantagan nagyang ka iya di tanu di kapapamuasa sang kaya ulan-ulan Ramadan. Ulan-ulan Ramadan di tanu din na mitatanud agyang kutua kagaan akap kay pusyan. Ulan-ulan na alimu gagawranon wallahu subhanahu wa ta'ala ko mga urip niyan. Kalikan yan sa mga pamintuan o mga surga nagulikban yan sa mga pamintuan o naraka. Tiangkalan yan iniktan yan agyang kutu ang mga syaitan. Ulan-ulan na ya matatendo sa mga gawin yan, bilang-bilangan sa mga gawin yan. Ulan-ulan na ya, asadin sa disya karilaan wallahu subhanahu wa ta'ala na da katawanta o anton onon imasa akakarila iron wallahu subhanahu wa ta'ala. Padden sang kuto mga lapis ang mga manusia, nagyong kuto mga tao, amyang isang paisang kaya ulan-ulan na Ramadan. Oriyan yan na kaipos ang kaya Ramadan na daon din mirila agyang kuto wadusa amyang galabakyan. Sabab sang kutua salakaw aping galabakyan sang kaya pakatila yung mga ulan-ulan na Ramadan. Oriyan na ng mga bangsa kamarap ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya tanong kapapantagi sa manaya sa ashrul awakhir sa pulugawi bu sa manaya malalamba sa iku Ramadan na pangudasan din nagyang kaya Ramadan. Pagudasan tanong nagyang kaya Ramadan, ganat nagyang kaya Ramadan na di tanong katawan o gisampay tanong pan mga day sa gyang kutua pad Ramadan. Dito no katawan o gisampay tanong mga day sa gyang kutua Ramadan sa ikuragon 2023. Dito nun katawan. Kapakaya gay muri-puri Ramadan akapamuasa na ka. Kapakaya di karo din misampay. Napanaman na marantano isa gyang kaya adapan kauda sa Ramadan. Kaadam pa na malalamba oras tano. Agyang kaya sa pulugaw iku Ramadan. Last 10 days of Ramadan. Napanaman na marantano karilaan tanong sa iyo Allah subhanahu wa ta'ala. O pamakasi ko paganay ko Ramadan na saka na magagdam ka sa ginawang kaagyang kutwa kapakakukurang ka. Kurang agyang kutwa kaya suatan ka ku Allah. Kurang agyang kutwa kaya pananangkupan ka ku Allah. Kurang agyang kutwa simbah. Amyang galabak ako paganay Ramadan. Nagusi ko kaya okay ku Ramadan. Na pagariakan babayakan. Kataya akyaramigan agyang kaya Ramadan. Nabang kapakay pusa. O bagyang kaya taman sang kaya kiaramigiron na papabayaan ka. Oy. Mata na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya betadian igiraman utu miyang isampay sang kaiya ashrul awakhir gen ka alas 10 of Ramadan na aya betadian na faqad kana hadyu nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-ashr al-awakhir annahu yajtahidu fiha ma la yajtahidu fi baqiyati ash-shahr. Pagpanaman na marso nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iku mga simba sa iku nganin ay kasuswat Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kanabalagi dudinan ikapanamar si iko paganay nagusi iko kaya pakalaok o Ramadan. Giyon ka last 10 days of Ramadan na mialoy sa iyong kuto hadith o Aisha radiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idha dakhala al-ashru ahya al-layla wa jadda wa shadda al-mi'zara wa iqadha ahlah. Subhanallah. Ayabdadu Nabi sallallahu alaihi wasallam atigu Aisha radiyallahu anha. Naigiraman ito miya kasuldag yung ka last 10 days of Ramadan na pagpaguyag niya so kagagawin yan. Andun ay bunta la kapaguyag niya nun ahya laylahu bis salati wal dhikri wal du'a. Ay pagpaguyag yan nun nagyang kutalang wasimba ay kasusuat Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi do ka panambayang sa tarawih, ka panahajud. Lagi dagyang kutua kan dhikr. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Lagi dagyang kutua ka pamangnis iko Allah subhanahu wa ta'ala. So Nabi Tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tanto niya na pagpaguyang nagyang kaya kagagawi. Tamang pasas kanyan na dipturog sang kaya kagagawi. Kagigiyan na miya kay ito ay oras.
Oway, gi pinakamapi a oras sa ikuulan-ulan a Ramadan. Na ayap man na pinakamapi a oras sa giyang last 10 days of Ramadan, nagyang ko to mga gansaron. Ika-21, ika-23, ika-25, ika-27, ika-27. Ino to? Nakagisaya kapantagyagiyang ko to Laylatul Qadr. Laylatul Qadr. Arunon ini turun Laylatul Qadr asay ini turun sa giyang kaya ulan-ulan a Ramadan. Subhanallah. Saya runon ini turun sa Quran. Saya sekalian kapapantagi sa giyang kaya Ramadan. Giyang ko to Laylatul Qadr khairum min alfi shahr, ama pi adi susang gibu ulan-ulan. Allahu akbar. So Nabi tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam na jadda wa shadda al-mi'zar. Aya betadian na igiram ya kasul daging ka last 10 days of Ramadan na pagpagilot sa tinampi, pagpanamanamar, subhanallah, giyuto na nabiyuto, giyuto na maasum, giyuto na matatangkad da surga, giyuto na matatangkad da ririlaan wallahu subhanahu wa ta'ala, o gaid na manampan na apyapan giyuto ya betadian na kanyan na daalawan yan ang mapasang isimba, mala isimba si Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Away, ipagpanguyat yan rakitan waya ang mga umat yan sabab sa kanya ni mabubaloy tanwa ladiwan tanwa iringan sunggiringan tanwa apagpanaman na marso Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aiqadha ahlahu na pupukaw niya din yan di ipamukaw na agyang kuto mga pamilya niyan. May panudul pa sa hadith, igaraman na lagi daya last 10 days of Ramadan na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pukaw niya nagyong kuta mga karumanian, pukaw niya so miya kamungon at ngedian asu Ali radhiyallahu an, agus Fatima radhiyallahu anha, panunutok niya siran adinya dinyang kiran di iteroon, bakanu diketerang buat nagu bakanu diketerang sembayang asu-asu atiyuk Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Oy. Agi katawan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam so kala arga agyang ka ulan-ulan Ramadan batadi laburo na agyang ka ashrul awakhir, agyang ka last 10 days of Ramadan. Nakagis ka na da ka makapanamar sa agyang ka apaganay ko Ramadan, sa agyang ka akaloki ko Ramadan na isang ka din atapulan ubang kapan di ka manamar sa agyang ka last 10 days of Ramadan. Miya kay ito ay oras pagariakan. Miya kay ito ay oras. Sa 10 gawi ay probasar ka. Sa 10 gawi adir kay turug pia-pia. Ugay nagyang ko to sa 10 gawi na din ka mapamagitong subalas yan akakanalakas iko Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wala quwwata illa billah. So mga imam ridwanullah alaihim, so mga sahaba ridwanullah alaihim, so mga salaf rahmatullahi alaihim na aya betadiran na igiraman ng tuwa sumyul dagyang ka ashrul awakhir na kanu yanqati'una 'anid dunya. Upama na pagpagawat nira nagyang utama kapantag sa dunia. Pagpagawat nira sa mga galabkiran, pagpagawat nira nagyang utama kapantag sa dunia. Hagi katawan nira nagiina pa oras saya para buko Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpagawat nira sa mga karumayran, subhanallah. Pagpagawas siran sa walay, disiran pakaturog sa walay kaaya kabayaran na para buayak ko Allah subhanahu wa ta'ala. Agyang ka alas 10 days of Ramadan. La hawla wala quwwata illa billah. Nakataya so 10 timan ang mga pipi awasiat panduan o mga ulama tanu amapi apunggulolaan sa giyang ka last 10 days of Ramadan panaman na maring kay ni pagariako. Panaman na maring kay ni ka apya kapan mikurang sa galabag sa iko paganay ko Ramadan agus ukyalo ko Ramadan nagyang ka muri-puri last 10 days of Ramadan na at least na aden amyang galabag ka akatawan ka apya naman namaran ka insyaallah nagkakanal ka iyang utabalas yan sa adungan na mauri. Baganay awasiat sa mga ulama tanong nagyang ito al-muhafadhatu ala al-isha'i wal-fajr, al-muhafadhatu ala al-isha'i wal-fajr jama'atan fil masjid. Sa iko mga mama ay paganay awasiat kanun na siapa niyo su mga sambayang iyo. Siapa niyo su sambayang a Aisha, siapa niyo su sambayang a Fajr, siapa niyo anan. Oy, siya kanu sembayang sa masjid apadiyo su imam. Tigman uto Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salla al-isha'a fi jama'ah fa ka'annama qama nisfa al-lail. Sadna tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa sambayang a Aisha apadiyan su imam, apadiyan su mga ma'mum, ndidagdakal siran sa giyong kuta masjid, fa ka'annama qama nisfa al-lail. Nalagid kanyan o tuminindag sa sambayang sa ikutenday umiyaka sa putol sa kagagawi. Subhanallah. Upama na miya ka sa putol sa kagagawi, tama sa law kagawi upama na tumitindig kanya sa sambayang yan sabab sang kuta kaya sambayang yan sa salatul isha jama'atan padiyan su imam nagupadiyan su mga ma'mum. Subhanallah. Wa man salla subha fi jama'ah nasadman natigan sa sambayang sa subuh fajr apadiyan su imam nagu su mga ma'mum jama'atan fa ka'annama salla al-layla kullah.
na lagi sekalian umisembayang sa tenday o kagagawi langon o kagagawi na lagi dia no kaya sembayangan agiyong kutwa kalangulangwa kagagawi. Allahu akbar. Ikadua wasiat o mga ulama tanuna al-muhafadhatu ala tarawih wal qiyam ma'al imam. Subhanallah. Pagariko bangka di katanudan bangka di katausan kagi ko pagam-paganay makasuldag yang kaya Ramadan kagi ko pagam-paganay yang kaya makasuldag yang Ramadan na mabubaya-baya supuso ka na minditar ka piya-piya na sumiyong ka sa masjid na mitarawi ka na miatigr ka miatimpos ka agyang ko to sa pulagwi sa karakaat o di na sa pulagwi tlo karakaat miya tigar ka to ading kad itirawian kakagibubaya ka sa giyong ko to paganay kaya pakasuldo Ramadan orian yan na miyang ibulog sa Ramadan na inawaan ka sa tarawih orian yan na miyang ibulog sa Ramadan na ayabu amya lambar ka na makisa ka makasalam na pagkadakan pagkipuskan ka pembalingkan sa waleng ka pagariakan giye piura pa naman na marantano giye piura titu tekpan tano sa panamaragyan ka last 10 days of Ramadan. Uway, kailangan na masyap tano saya sa mga tarawih tano. Kailangan na masyap tano saya sa mga tahajud tano. Apad tano agyong kutwa imam ad isembayang kagyutud ni pinakataralbi amapya. Tigman ito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ar-rajula idha qama ma'al imami hatta yansarif kataba Allahu lahu qiyama laylatin. Mata na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay giraman ito sumama na tuminindag sa sambayang apadiyan su imam. Initindag yan sa sambayang apadiyan su imam. Malagid ang tawa ka salatu at tarawih o di na salatu at tahajud na hatta yansarif taman sa di mapasad su imam kataba Allahu lahu qiyamu laylatin na isuratun Allah subhanahu wa ta'ala ang kutwa balas o lagi dukya panambayang sa kalang ulang makagagawi. Masya Allah. Geda-gedaan ka man o pamakaso manusia na di manambayang ko tanda yung kagagawi. Ipo na ka sa kapakasambayang yan sa Aisha na taman din sa upaman na kapakasul o sambayang afajr na di manambayang nagyuti balas ka sabab sang kutwa kaya unot ka sang kutwa imam nagu miatiger ka agyong kuto dinyan di ikapag-imam miatiger ka agyong kuto katiya dinyan di ikapag-imam miatiger ka sa tama sa kaya pakasilamian tama sa kaya liunian sang kuto amasgita ginan ikadua awasiat umang ulama tanong ikatalo awasiat umang ulama tanong agyong kuto kathratus salah pakandagal tanong agyong kuto mga sambayang tanong. La ilaha illallah. Pakan dagal tanong sa mga sambayang tanong. So sambayang nas kanyan kapital o mga galabak tanong. So sambayang nas kanyan pagampaganaya pumagitungan sa alungan na mauri. So sambayang nagyinan koneksyon ka ko Allah subhanahu wa ta'ala miya ka bagbagar. So sambayang naronon pagkaroros sa mga dusang ka miya aloy sa hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay giraman ito so sa katawar kita no na tuminindag sa kanyan ay tindagyan nagyang kuta sambayang yan na taymoon sa mga dusan yan na ibatog sa giyang kuta puro aulon yan nag-ibatog sa giyang kuta mga barokan yan na umandan romoko nag-umandan sumujud na mga rororo agyang kutuwa dusan yan. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Abshir ayyuhal mu'min. Hay mapaparati ang Allah. Pakandak lang kaki agiyang kaya sambayang ka Allah subhanahu wa ta'ala. Pakatayang ka susujud ka. Pakatayang ka susujud ka. Kasadin sa kating ako sujud ka. Karaning ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kala akaprilair ka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadith. Wa'alamu anna khaira a'malikumus salah. Tukawin niyo ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya pinakamapi ama penggalabakyo nagu aya pinakamapi ako mga galabakyo nagyong kuto sambayang gyong kuto sambayang makaliliyo pang ko mga sambayang ang mga paliugat napakandak lang kasuding kadiga panambayang sa mga sunata nakanabaki kailangan iba tundu-tundu gyong utading kadiga panambayang sa mga sunata kapakaya iman to na sambayang ka sa sunata na dumke ka sa mga 5 to 10 minutes o di na 20 minutes na dumke ka na kapakay man na makadke na tarus kap masembayang sa sunat bata dilaburo na sa kanwa mga baisi sa sulda walay. Okay. Na kanaba marata mama na upama kami akataroy ka sa masjid. Ada kan upan makasembayang sa salatul witr na kanaba aki marata kanaba isa sapar kainon tanamya kapiapiapan makambelingan ka sa walaing ka na sumusujud kap man ko Allah subhanahu wa ta'ala di kap man manambayang apara ko Allah subhanahu wa ta'ala wallahi kaaya pinakamapya galabak ama penggalabak o oripan ama psinganin yan galabak alalayon yan upama penggalabak nagyong kuta kasusujud yan para ko Allah subhanahu wa ta'ala igiraman ito sumusujud su oripan o Allah subhanahu wa ta'ala si kukadnan yan ama kalimuon ama
saling gagaw napkeda sa pamikiran yan agyang kuta mga awida kalian pepakapi aginawan yan pepengaruh agyang kuta mga dusan yan inung kari dipakapendek la agyang kuta kasus sujud ka ku Allah subhanahu wa ta'ala inung kari dipakatay agyang kuta kasus sujud ka ku Allah subhanahu wa ta'ala orasanan nagumasanan akapamangnis si ku Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah rilaan karakas sa mga dusa ko masulan antaw ka mapayag mala antaw ka maito pitibuba antaw ka datibuba ya Allah sa pangingkarakan sa mga paawingakan ya Allah tumanang karakan sa mga pangarapakan ya Allah kabayakan na lagi day na lagi day subhanallah langon na mapenon ka ku Allah subhanahu wa ta'ala saging ka na namas akasusujud ka kagina ni pinakamarani amasa pinakamarani auras askana makararani ka ku Allah subhanahu wa ta'ala adad na pagaltan niya gusto Allah subhanahu wa ta'ala sang kutakapkan ganyan ka Allahu Akbar nagina ni pinakamapi auras ka pagariakan aka pemangning ka ku Allah subhanahu wa ta'ala ayam ya kalala pemangning tanong ku Allah subhanahu wa ta'ala sang kuta kasusujud tano nagyang kuta miya alwi sa hadith amyang ipangdu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku Aisyah radhiyallahu anha Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna subhanallah agyang kanan suka pemangni sarila ku Allah subhanahu wa ta'ala kama apan tanunian away sikunganin amyan dudu sa tanong ikapat awasiat ulama tanu nagyang kutwa kathratu tilawah bahkan degal tanu suka pembetia tanu sa Quran Allahu Akbar keramigan nagyang kay Ramadan ada tanu pan karamigi sa Quran la ilaha illallah tanto ko masakit sa ginawa na iman tu na pana mana maringka ad panalastin diska pana mana maringka ayam beloy ko kala ang oras ka nagyang kutwa kabatia sa Quran api amya kay sang kabumatamat udi na miya kadu aya panubam miya katlo kay sem ko miya kapia oy ikalima awasiat ulama tanu nagyang kutwa kathratu dzikr pakan deklang ka agyang kutua kapepegalo yang ka ku Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutua kan zikr tigman utu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul kalami ba'da al-Qur'ani arba'un la yadurruka bi'ihunna badat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ayat tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pinakamapi akadaro sa iko-orian o Quran sa iko-orian o kabatia sa Quran agyang kutua patiman subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar apian tunad ni inunan kasaya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar pakandek lang kay ni tumo ayang kay ni mapakandek lagi kan zikr adi sa ayang ka mapakandek lagi kutua kan bekas adi sa ayang mapakandek kan lagi kutua kan mentay adi sa ayang mapakandek kan lagi kutua ka pakai pamaguntuda ku mga padekah subhanallah lagi yang kota subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim udi yang kota la haula wala quwwata illa billah udi yang kota subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar miya kadakal adzikr aka pakai aib sebutan ka pakai aditan runi padan tanaman Allah subhanahu wa ta'ala ikanam awasiat mga ulama tanun nagyang kuta kathratu du'a kapakan dekla tanus iku mga pangni tanong ku Allah subhanahu wa ta'ala pakan deklang ka su mga pangnita pakan deklang ka su pangning kasi ku Allah subhanahu wa ta'ala ugaid nagyang kuta panganing ka na dingka tanto pakadidilapta odi na dingka di itaru asa ginawang kay isena ya aded tarima agyang kay panganiakan isena aded na ya makauma agyang kay panganiakan subhanallah yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal terima anak yung kutapangan niyo oripan taman sa kanya nakanabad ing gagaan away aya din yan ikang gagaan nagyong nguta da'autu falam yustajab li miyamang niya ko din na tama ni mantuna den tarima Allah subhanahu wa ta'ala nagyut na pagkasabapan to sa di ka katarima sa yung nguta pangning ka ko Allah subhanahu wa ta'ala kailangan yung nguta katepapay kasurindir kailangan ang nguta ka pangalimbebaan kailangan ang nguta pakilain ka ko Allah subhanahu wa ta'ala malubay pakilain ko na pure na makikinanglan ka agyang kanan apupumangnin ka ko Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah ilayan yung man so Yaqub alaihi salam tipangan sa kanyan sa kaya daw pinakapkabubayan yan awatayan aso Yusuf alaihi salam na dadan kada isa panginam ko Allah subhanahu wa ta'ala miyadas wata ayan ay Yusuf na wata miyadas wata ayan ay Yusuf na kangudaan awata so Yusuf alaihi salam sa giyang kuto amasa na ayabu ab kisabut o Yaqub alaihi salam sa ikumandan kagagawin na innama ashku bathi wa huzni ila Allah ayabu penunan akan kurata ginawakan ayabu penunan akan kawida kalakan ini kerata yang ginawa tanto agian kuta keda wata yang asu Yusuf alaihi salam
Ay buat tiga na penunan na kanuna su Allah subhanahu wa ta'ala. Na daskan yan dan kada isa panginam ubaswata yan na ubam ya wafat su Yusuf alaihi salam. Na ilan yung manuto, skanyan na min ibadina salihin. Padskanyan ko mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga salih. Na pupamang ni ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun sagyang kutakyad o Yusuf alaihi salam. Ugay na biya kauriron wallahu subhanahu wa ta'ala ang kutuat kaya tariman yan ang kupamangnin yan. Kaayad na kaya tarima o pamangnin yan na sagyong kutud na kaya loklok siyan. Na sagyong kutud na kaya baloy o Yusuf alaihi salam awazir sa isa Misr. Aliran din kakilala sabab sang kutuat kaya pakalayan. Miya ka piraragun agyong kutuat ini sebar o Yaqub alaihi salam. Na kanabanian Peter o ya Allah pupamang ni ako ko ipoong ko kaya o Yusuf na isa na ading karakan katarima. Dan yan na sabutin. Okay, nagyang kutuat kababaloy niya na positive o di na mapiaantangan niyang ko Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah na terima ng Allah subhanahu wa ta'ala gyud mo tapangan ni ud'un yastajib lakum ati Allah subhanahu wa ta'ala pamangnikan orang nati Allah subhanahu wa ta'ala ka terima ang orang nati Allah subhanahu wa ta'ala kenapa mustahil ko Allah subhanahu wa ta'ala pakatigir ka sibar ka insyaallah gyud ka na pangning ka ko Allah subhanahu wa ta'ala na insyaallah na asara mailin niya nakalaging ko ta pure aka tepapay pure aka pangalim bebaan pure aka pamangani pure apelad ka sa Allah subhanahu wa ta'ala pure apakiling ka ko Allah subhanahu wa ta'ala au dai begini yan kana da ka kuwang ka na asara pakiling ka na ko Allah subhanahu wa ta'ala na insyaallah subhanahu wa ta'ala na di din durat no Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutwa kataruyan ibigay niyan rakadin agyang kanan apang ningka biiznillah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Kapito. Wasiat mga ulama dano. Nagyang ko to kathratul istighfar. Gingo kathratul istighfar. Gingo to kapakan deglako kapamang ni sarila ko Allah subhanahu wa ta'ala. Langon tanun kedusa. Langon tanun din keribat. Igira na ya kailayar katan utaw na miya suti-suti ka ataw. Da adusa-dusang ataw di ka makapanggalabag sa dusa. Ugay nakatawan o oman isar kitano katawan o oman isar kitano sumyang gelabak o ginawa niyan katawan o oman isar kitano sudusan yang ku Allah subhanahu wa ta'ala na ayap pinakataral bi apang gulaulaan nakahay pagariak nagyong uta istighfar kapamang ni sarila ku Allah subhanahu wa ta'ala pikiran ka sa mga dusa amiyang gelabak ka ada mata urun arumar ku Allah subhanahu wa ta'ala wallahi alazim ka oman isa na adnam yang gelabak yan adusa adinyan kerwan ku tetar ku madakal ataw nagudinyan kerwan mamanutul ku madakal ataw kay ayan aginawan yan nakatawan yan sa ginawan yan aginan na dusan yan nagukatawan yan aginan na dusan na katawan wallahu subhanahu wa ta'ala pakandek lang nga su istighfar ka pakandek lang nga su kapamangning kasarila ko Allah subhanahu wa ta'ala pagari ko uda romilar ka sangka na mga kadustaan ka udi karila i Allah subhanahu wa ta'ala anta unun i pakarilar ka sangka na mga kadustaan ka anta unun i pakarila sangka na mga kadustaan ka ilang amang ka di ka diindusa langon tanud na pakadusa tano lalayon tanud pakadusa lalayon tanud pakaribat di ka diindusa di ka diindarwa ka ugay na sasapangan din wallahu subhanahu wa ta'ala sasapangan din wallahu subhanahu wa ta'ala agyan kuta kadusta na ka ranon gagaw limo iyan raka agyan kuta ka sasapangin yan sang kuta kadusta na ka kakalo-kalo na makambalingan ka buku wallahu subhanahu wa ta'ala di ka baya wallahu subhanahu wa ta'ala uba ka makwa abyuman di ka baya wallahu subhanahu wa ta'ala uba maylay umadakala agyan kuta kadusta na ka sasapangan din wallahu subhanahu wa ta'ala agyan kuta kadusta na ka napamangni ka sarila wallahu subhanahu wa ta'ala kudapan katukaw yung madakala sang kanan na kadusta kaping gelbek ka langon tanun keribat langon tanu din adna karibatan yan adna kadustaan yan gede-gede ang kaman ay kada kala kadustaan ka ding ka kebilang ay kada kala keribat ka ding ka kebilang
Na da mata urun arumor sa ginawang ka, da mata urun arumor ko Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Udi ka rila iwallah. Anta unun ipakarilar ka. Udi ka pamang ni sa rila ko Allah subhanahu wa ta'ala. Anta unun ipamang niyan ka sa rila. Subhanallah, subhanallah. Udi ka pamang ni sa rila ko Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang ka Ramadan na andi mas aka pamang ni ka sa rila. Udi ka salim bagu sa betad na andi mas aka salim bagu sa betad. Balu yang kagiyang kaya muri-puri kagaw itano sangkay ashurul awakhir. Pakan dia lang aging kuto istighfar ka kapamang ni nga sarila ko Allah subhanahu wa ta'ala. Apad sa aging kuto mga sifat apa makasulun Allah subhanahu wa ta'ala sang kuto surga yan. Ami aloy Allah subhanahu wa ta'ala sa aging kuto Quran yan aging kuto wal mustaghfirina bil ashar wa bil ashari hum yastaghfirun. Nagusagyang kuta muri-puri kagawin ang kuta diran ni kapamangnik sarila ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sibay ka sa oras ka, sanggay ka sa oras ka. Igiraman ito miiga ka, igiraman ito muuntud ka, igiraman ito tumitindig ka. Na malong ka di kakaso-kaso ya mamimikiran, nagyang kuta mga kadustaan, amiyang galabag ka. Kaang ka di makapamangni sarila ko Allah subhanahu wa ta'ala. Natangkadang ka sa ginawang ka, udi ka burilay wallahu subhanahu wa ta'ala na kapag ka sa ginawang mga tao, miyang alalalim. Mga tao, pilalalimiran sa mga ginawiran. Mga tao, miyang alalapis siran. Tangkadang ka sa ginawang ka, udi ka burilay wallahu subhanahu wa ta'ala na nakapakapas ka. Api ka lagalabag ka. Api ikala agalabag ka, api ikala asimbang ka, api ikala amiyang galabag asimbah na amay buka di karilaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sagyan ka na mga kadustaan ka na wallahi al-azim kada pa karilar ka arumar ko Allah subhanahu wa ta'ala. Napakandag lang ka agiyang kuto aga pamangning ka sarila ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ikawalo apan doon mga ulama tano, amapi apang galabag ka sagyang galastin di suf Ramadan agiyang uta kathratus sadaqah. Kapag ang dagalatan sa iyong utari tanong di ka sa sadika. Kagi upa makakapantagan tanong iyong uta Laylatul Qadr, iyong uta Laylatul Qadr, khairum min alfi shahr. Mapia di susang gibu ulan-ulan. Iyong uta sang gibu ulan-ulan na piya magitong na walo pula agut teluragun. Agwad na labin yan. Ad na misusubran yan. Walo pula agut teluragun. Na upa makakapantagan na kaagalabag o di na simba sa Laylatul Qadr. Na sumapanggalabag karo asimba na mala ibalas adi sumapanggalabag ka asimba ko tenday o walo polo agut loragon. Subhanallah. O pamaka makasid ka kasagyang ko ta Laylatul Qadr. Kaya pantagan sagyang ko ta Laylatul Qadr. Api salad na mala o to ibalas adi sagyang ko ta tenday o miya ka walo polo agut loragon na di ka disid ka. O pamaka miya pantag as ka na pambatiya ka sa Quran. Sagyong ko to Laylatul Qadr na mala o to'y balas. Adigyang ko to akapmbati ka sa Quran si ko suldo o miya ka 80 agu teluragon. Allahu Akbar. Sa kamaw tumambuso sambayang. Gada-gada ang kaman, isa akagagawi na labi amapya adi susang gibu ulaw nalan at tigwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sunso Allah subhanahu wa ta'ala imitiron sa gyang ko to Quran yan. Subhanallah. Inus ka na, wad na pirak ka, magatos, mbajita nga, o man gawin na sawati. Wala magatos ka. Na, uda magatos ka, mbajita nga. Kaya waya buha pirak ka na sawati, mbajita nga. Salad. Sedekah nga. Ustad ba di masid kay salad? Oy, di masid ka sa salad. Subhanallah. Ustad, anta ay tarimaon. Biya kadang-kadang law kita kakatarima ako salad. Giya buha di tanong di kang bulaya sa madrasa. Gingan na madrasa tano. Gina na madrasa di ko di umbulayin. Na madakal pagsindra kan sa salad na tanto ay pagpakapi ginawakan. Katangad sa ginawa ko, agyan na miya kay ito ay akailayaw na agyan kaya pagariakan na Muslim. Ay inibigay niya na salad. O gaid na sa alungan na mauri na, Ya Allah, sunso Allah subhanahu wa ta'ala, mataurong takap sa kalayan. Subhanallah. Inusa ka, napakandag lang nga yung utading nga di kasid ka. Sa giyang ka iya kagagawi. Pad pinamawasya ito mga ulamatan, na ukagatan, masakatan ng mga mamanagyang uta'a atikaf.
kapag i'tikaf sa gyang utama masjid kaan matangga do pama para buko Allah subhanahu wa ta'ala oy apad pa mga wasiat mga ulama tan moripurya wasiatira nagyung taharri sa'at al-ijaba kulla layla pupumang ni ka sa omandan kagagawi kami alu yung Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna fil layli la sa'ah لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة. Mata natiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adna mapapadalam sa iku kagagawi iya isa ka oras. Asa din sa kapantagan sa gyud isa ka oras. Mapantag as kanya na pupumangni ko Allah subhanahu wa ta'ala. Malagi duaya pupumangni niya na makapantag ko dunia udi na makapantag ko alungan na mauri. Ay barataya na gyud makapantag ko dunia na ya Allah pakapangarom akong ka. Para si ko mga single dapat makapamangaroma oras siwaya akapamangni si Allah subhanahu wa ta'ala o di ka no makapangaroma sabab sa ko takararginir kanu oras siwaya akapamangni ko Allah ya Allah pakapangaroma akong ya Allah ya Allah ikal ka kan ubakos kamindu sa ya Allah ya Allah ikal ka kan ubako makasina ya Allah na pakapangaroma akong ya Allah insyaallah na pakapangaroma angka Allah subhanahu wa ta'ala gitu so ibarat yan sa dunia. Nah, gitu mana adungan na mauri lagi duka pamangni sa surga kapakalidas sa alungan kapakalidas sa gyung utanar ka jahannam. Na insyaallah na imbugir ka Allah subhanahu wa ta'ala amay ka mapantag ka. Kasarba ka na kaaging uta oras ami aluy Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So apia saya tanong bu kita gu sa dieng ka balasangan oron Allah subhanahu wa ta'ala sa madaglamang piyasap salam kus kanu sa kapipiya ginawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.